malo tātou e kālesia, e ngata leo le tino ke risa un whai on maua mai, nei whasalalaunga. Ia e peo na whaoa ia soluru te tasi ia ua tātou mawutanga whaatus pa ia. A se o tātou te talo, whaftaile atua le nei tuaso, tailo wanga le lei o lo walofa, ia amise lo wha mauli lo mātou soifua ma leola. Ia amata mea oe lo mātou tamai le nei mawutanga le nei fiafi, whaoau lo wanga le lei, whae lo wanga le lei a tili mo I mātou. Ia evi ia lava lo swaf o Yesu. Amene ma amene. Ia, o lo uwa peon tātou whaawau pea le tātou wa fo le tātou a onga e peo nei nei. Le whafsu ia inga mana lea, ia po le wha saolotonga wa ato toa po le full salvation. Ina ua wha saolotoina mai tātou, mai le tūlanga e peo na nofo ai le tūlafono. I le taimi o le alofa tūno ona o ke wiso Yesu, man me ua ia mo I tātou I lungo le sātau. Ona la le tātou te iai le tūlanga o le whawhisuia inga mai le mativa le tamao ai ngoleli. Le la te mo whai atu, e wha mai atu vaenga lea tutoi le nefiafi. I on tātou se e lo isi vaenga lo au wai mai, I le whawhisuia inga mana lea, mai le mena whai o tātou li o Isu ke wiso. Ela I lona maliu malona toi tū manu malo mai I le tūma pau maleoti. Ia a lela e whafonga I le nei tuaso. Ia la whata wina ia maupi o mau au tū ia. Ia te ta iesi tātou maptapu fo I le nei fiafi. Ia au e whafonga mai. Ia la whata wina mo oe. Ia la whalongolongo la whata wina. Lua koronito e walu rana whai upo e iwa. A wawa o tau I loa le alofa tūnoa. Amen. O lo tātou alii o Yesu Keriso. Sa tamau a inga ia. A ua whaamatiwa ina ona o tau ina ia whaatamau a inga ina o tau I lona mativa. Lela ua e whaongolongo mai. Sa tamau a inga ia le li o Yesu Keriso. Pete iane mai. Ua whaamatiwa ina o ia. Ona o tau ina ia whaata mau a inga ina I tātou. O le whasuia inga la malimena whai le li o Yesu Keriso. Ele aia se si mea ngā lai o na ia sa mea pe na ia whaia. Ina ia whaapea o na tamau a inga la I tātou. Ele na o mea la o le tupe ma mea whaapea na po o le tamau a inga I na o se vanga e tasi. Le ia o whaatamau a inga le I vanga umalawa le tātou soifuanga ma leola. Ai whanonongo la le ato I whaitau I le tusi le kalatia tō. Na whanonongo I lo le moni ma le whamahon. O le whasuia inga mamana le whai o le tātou I Yesu Keriso. E mo I tātou lava lan whanau. Na whaatawina mai I tātou e Keriso, ai le whaafanonga o le tūlafono, ina ua whaafanoina o ia mo I tātou. A wawa tūsia, e whaafanoina I lātou uma, o e ua whaatautauina I le la au. Ina ia o ai I nuu ese le manuia o apera amo I a Keriso Yesu. Whai upo fitu, o e whaatuatua o whanau I lātou a apera amo. Mantua la o tātou le wata ua o tātou o whanau a apera amo. O nala o whamonianga ian awe a apera amo. O le lava o tu whaasolo mea I lātou uma. O e tali tonu ma whaatuatua le li o Yesu Keriso. O wafo tātou tu mantua foi. O mei pe na o ina I tātou o tātaraiti. O ai lo whaola o Yesu Keriso. O ina whaia oe o le atua. O ai tamala o whaatuatua. O Abraham. A tātou whaatuatua la whamai. Ia a vea I tātou ma whanau le atua e ala I Abraham. O manuia lama la ia ngai mai Abraham o len folfola. Whamai o mai nu ese. Mantua foi ese ale nu o le atua. Ese nu ese. Ese tangata o le atua o whaolaina I tono lo nai. O tātou lau nu ese. A leo lau manuia tātou ona Abraham o mena folafola I le atua. Mantua folfolanga le ne fai. O te wha manuia I a te oi. O te wha mala I a te oi. E matua au wha manuia I a te oi ma whanau au whanau. Whamai e manuia fo inu uma ona oi. Wha manuia ngana le na ave a Abraham. Le la wanga I mai ai tātou. I o mai I tuaso ne. Le ai. I lo ave sea la folfolanga le tuana fai. Ai ona manuia ia.
e whainga tate lea tātou, ona tātou pe whainga tauna, ona taea i o tātou mawhau pe mawhai ona whapula pe mawhai ona malamalama ngofie i tātou. A wawhai tātou te leo wawa ai atu ia. E pa wale mele mo e tātou, ma ia wha mai fo o manuia. Ai lea ma se manuia tasi, na o mea lawa e wha o popo mai ma mea o lo wha pea, ona le ato o toa pe le wha pea ona o se le lei ma se manuia le lei ato o toa. E le o ia. Ai, ina ia mawhai on tātou o i manuia ia. Ia i tātou wale manatu lea. Lea wha mai e lola ia paulo tusi lea ai fo ia a konito e tusi e luam tā upo e walu wha upo iu. Wha mai, wa o to i loa lea lofa tu no tātou. Wha mai, sa ta mau a hinga ina o ia. Au wha matiwa ina. Ina ia, wha mai, ina ia wha ta mau a hinga ina i tātou. Ona o lona matiwa. Mantuale na iltala Yesu len feona o so fa mai. Me e faile lua alope. E faile me e o fanga e mon felile. Ala tali o tangata. Fa mai le se meta o to i o ia pe tu i elo na. Wo o ha fa mti vai na. Ai tatu lua. O le tama o hinga na ia te ia. E mata o tia ele veno o le tatu mafofa. O ia sa ia ile amatanga al fofanga laula. O paneta ma fetu, o le langi ma le vani monimo, o mea uma ia sa ia whaia, sa ia. O le tau mau ainga o le lau whanua, o a rio o auro o penina ma maa taua. O mea uma ia e. O ia te ia uma mea ia wa o ia. O ia o le ainga atua, o ia o le alo o le atua, o mea uma lava ia te ia lewa mai. Wa whamati waina lava o ia, ona i tātou. O ia le mawhai ato o toa. O lo ia le pule ia te ia. O lo ia te ia le tamau ai ngai fausi ai mea mamanatu. Ai pangale, wha mai, o ia fili ia. Ina ia wha mati vaina o ia. Ina ia wha tamau ai ngai ina i tātou ia te ia. I le whisui inga le leila lea. O le whenginga le na i le whenginga tuai. Mo sili atu la le whenginga lea o ia ina i tātou. O le whenginga fō lea. E ala le toto Yesu ke wisu. E ala nga whamai ai, wa whaafanoina le whaatautauina le laa. Ina ia o i tātou i manuia i o Abraham. A wat whengenga toa i ala tau ia. E le o iai se manuia. Ngā le whainga taulanga mana mana ia, e le o se ato toa aina ua whaila Yesu ke wisu. I le taulanga lea. I le la o tātou o nei i le manuia. Pawala nei. Ia o tātou mafufau. Awang ne ngatai me tātou te wawa ia tu ei mal tau whaasoa, wawa ia tu de tele o meo lo whapeo na nga i mei wale o tutusa lawa. O na whapele tātou, o i awa ngata hile ai, ia tātou wawa ia tu le li o ke riso, o le iona le manuia o ia folafola ina, o ia saunia ma o ia tatala ina, mo i lātou o ia taritonu ma whaatu o tua ia teia. Ia iloa, e le tau mea pe tau whiwhia oe, i le manuia o le laulangi ma mea o lo folafola ina mai mo tātou. Le ai, e sili atu me o saunia e le atu. E le na o manuia la o le oranga nei, e sili atu, tele atu. Ona, ia iloa, e le ngata ua tau whanau i tātou, e ala ia ke riso Yesu, a ua ave i tātou masuri o le malo le atua. So si tangata lava e afo e whai masuri o se mea, o mea uma o na tamama, e a ia fo ia. Le lang fa mai lo tu sia paulo le ia fo ia Roma. Ma fa pe mai ai. A walo o moli mau mai le nganga yo tatu nganga. O fa nau i tatu waleto. Amen. Ma tum ta pe valu fo pu suma le on suma fi tu sileo. Fa ma ala moli mau mai le nganga le yo tatu nganga. Wa te mi fa na fo wi nai tatu tadia le dio su geus. Pe na fa longo i si fo tatu onga. Na amai ele mea lofa le atua sili mo i tātou. O lo na nganga pa ia le wai tonu ia te tātou. Ma talu ala le nganga o tangata le na oti. Le ala uto e whaoreina mai ona o lei o tātou li o Yesu ke wiso. Mo ua mai le nganga le ia tātou tu whaafomina. Le ala mo mau le nganga le i le nganga o le atua. O whanau pa i tātou le atua. Fa mai le whai po sumarfitu. O suli fo i tātou. A whai fo la o suli tātou whaatasi mai Yesu ke wiso. Fa mai o a mea
malava le li o Yesu ke wiso ia e a tātou fo ia. Amen. E se le mana ia le whainga o lea fo ia. O le whasoa mai le whionga le tua man tō fo ila. I le whapsuia inga le iai. E le na o le whaola ina o tātou nganga. Wa paula o le mea tātou. Pe a tātou tanolo le whaola tanga wa ata o tōna whaia le Yesu ke wiso. Pe wa ngata tātou le whaola ina lo. Whatadari lo le la. Se le iai. Se mwhainga mai le langi le ne. Ia tātou wola i manuia. Wa, e le se tau whasoa o le lang. E le se tau puti. Se tau le, o mele le lang. Se wa ato o toa o mea wale lei ma ato o toa uma le lang. Afe mai e fola le lang ia. I aulo le lang. A mai la aulo ngā. I ka tautonu la le, ia. E le ngā fola o le lang i mea. Le o mea ia, o mea fo ia tātou. O nau tātou. O suri whatasi mai. Lo. Te fie whaso mai le. Ia, le tua, a o mai le tua, se mea mo I tātou, e ato atua. Amen. Amen. It's completion. It's whole. E ato atua. Pei lava la o le Ioane lea, tolu Ioane, whai upo lua. Le whai mai ai ia Ioane. Beloved, I pray that you may prosper in all things, and be in health, just as your soul prospers. Le pele ia e manuia I mea uma, ma ia e maro lo whaapei o na manuia lo wanganga. O lo oa whaina umai lava, lo oa fia umai lava le tangata ato atoa. Amen. Spirit, soul, and body. Amen. And Amen. o le vaenga la lea, o le whaamanuianga lea le tua. Prosperity is not just about finances. Amen. E au fia ai le spiritual prosperity. Manuia I le nganga. You're born again. Amen. O e whanau fowina. Wa e ola. O ile nā tura. Lea whale tua wei te tonu ia te oe. Amen. O oe o le tangata le sitiseni o le mālo le tua. Amen. Wa iai, le ai ma whai ai ona e mafuta I le tua sili ese a wā ua tau whana wina I tātou. Amen. Amen. So e iai fo ima le sivaenga le lona lua, emotional prosperity. Amen. O le O manuia lagona, I lo loto mau lagona. Amen. There is true peace. There's a real joy in you. O le file mu moni lava. O le elepe le file mu mai lalolangi. Pe le famele fionga le tua. It's a real joy. Pe ai le tupe le ato pele ai. Amen. But there's a joy inside of your heart. I say because for my salam is full honest in God's presence is fullness of joy. And that is real joy. Le oli moni lava lea that it lasts my moni. Ole si mea fai mai ole lalolangi. E tau mawhai lava le lalolangi I se tūlanga. Fo ilele e whaafia ai tangata mai e le last mai le e mawai. Ele umi. E mawai e tu ai ngā fia le maua lalolangi. Lea lai tau mawhai e fo ilele I mo meo le nei lalolangi. Fo ilele whapea ia a tonu a suisa tapaanga. A suisa tapada a tonu a tia il tangata lea e koe whaila uwha puiponga a tonu maua meile oli ma le fia le na whatau po se me pe se sta le fou po se me si dia tolo mele wa ya. That's right, material things. And people look for joy and peace in wrong places. A tonu po antidepressants wala au fo I a wala ngona le down pe la ngona le fia po pole fa solo a tol ma fo fa io ma tau ma fai lava e su ese tu ranga lea ave ese le depression Amen. There's drugs, there's alcohol and all this stuff, addictions. O lo tama whaile tangata sa ilia se mea e malia e lona loto e wha malia e le lagona lea e pe e ngau I like an emptiness on the inside of them
but and na ole li lava faina mai the real joy, that's emotional prosperity. O melon tolu ole mental prosperity. For my manuia ile mafau. E tam fale lalo langi fale fape we know it all. That's we loa me uma. Leta mai lea. Poto ma leta mai lea. Fale lalo langi faapela ia lea. We have it made. Le o ta ita isa tūlanga. Foi lele o la sia se mea mawalunga lava. But you know, information is powerful. But the word of God says that the revelation knowledge o le mana ma le poto mai le tua e lei sei si me sili atu I lo le le poto lea e au mai le tua. Io e wai loai fo I le tangata le tua. Ona pu lea na mafofau. O toso I lalo manatu ma masol salonga umba lea le fa mei paulo kornitu. Mea ia tama fai satani e mai le e tatou. Ia le si tu inga le prosperity po o mea ia o manuia ia. O le nona fa physical prosperity. Where o ma losi o tatou tino tatou talitonu fa malo longa mai le tua. Awa o le tua le suia ia. Fa mai e fo mai ia o le isi tonga fiti. O le isi fa moe moe. But le tatou te loa, He is our healer. Jesus heals. Jesus is faithful. Ia o le isi tūlanga lona lima lea o le relational prosperity. O le manuia lea I le vāwhea ngai maisi. E whape mai le lalolangi. Ia taita istangata. Fia tau sanga ia masasea I pea. O mea ia mai ti Apollo. He brings strife. Fa mai o vevesi, o taua, o masenga, o le whaamangalo. Mea uma ia e tama whaile fili ina ia whapena ona flepetia ai a tatou relationships, a tatou vā mafuta, ma wāwhea ngai mo tatou toalua, o lunga lii, o whanau, ia o uso, whenga luenga foi. Tono whenga luenga. Yeah, the enemy tries to attack that. But for my, Jesus came, I feel my Yesu, au mai le leinga, au mai le restoration. Te whaalelei mea uma, ele toe yaise, tūlanga fo ilele, e vevesi ai mai isi strife. Because God always brings that peace and that harmony. Ono for my accomplishment, prosperity, o manuia, o na o taumawhainga, o ngā luenga, o ngā tinae, o bisinisi. O me umalama nei, o le fina ngalo nao le tua. Ia manuia, mea umalava tau oe, tau wa'u. That's how much our God loves us. He wants us to prosper, even as our soul prospers, not just our spirit that are ready to go to heaven, but everything that concerning you. He wants us to prosper. My own accomplishments. O le finangalo na le tua. E manuia me tango e o lima. Pe o whaitauina. I tatou sessions o mai atu. You have favor everywhere you go. God's goodness follows after you. Il tatou bese fo ilele leusu so o lava. Your goodness runneth after me. E moni, fa mai ta vita. E muli mai lo wanga lei, ma lo lofa ia so uma lava bola. And that is divine favor. We believe it. We believe it and we see it everywhere. His goodness is there. Even in difficult times,
Even I take me for a pea wa for linga me o leaning and wenga but you trust God, yes. Tau fa so me ya o leini o tele na essential workers and ali loe but ye e loa. His goodness is there with you. Amen. E le tu la fo ina o e le tua. Fa mai le tala ta vita na o ititi wa o matua toi ina o tele iwa ai lava I tangata mi o tonu o tu la fo ina o lato whanau o aisi yeah. For my I was young and now I'm old. I've never seen the righteous forsaken, nor their children begging for bread. And that's because our God, He favors us. He wants good things for His children. Financial prosperity. Manuia I tamau ainga, manuia I tau I tupe. It's God's will for us to prosper. Every time. Ina ia manuia mea umalava I tatou ainga. Ina ia manuia oi molo ainga. Ia manuia mawhaina e bless manuia atu isi o tatou tangata. Ina ia finance mawhandai. Ia le malo le tua. So oi mahao. We're citizens of the kingdom of God. E tatu ne nofo lava I nei I usila. Yes, it's seni ni usila, sit seni Samoa, sit seni el malo le tua. Amen. The best citizenship. Yo e whawhitai le tua. Ese fo ila rules. E ma principles, ma ta yala. E a ona ta ina I tatou. O le lalangi very selfish. Ma na o lava it doesn't care. You step over people in order to get the mawalunga lana climb I pisinissima me social ladder le tua malana kingdom it's walking in love. For my Yesu, I just gave you this commandment love the Lord your God with all your heart and love your neighbors as you love yourself. So we operate under a different economy. So for my lela tupula recession la ho fale tonu matama ainga le lalolangi e le tatana fe fa na wale tua la ga oil sit senil ma lo le tua e ese fo ilale ma lo ma le economy amen we tato ma la langi sefe tupe invest tupe out tato we tithe out tato we invest, we plant seed in the kingdom of God. Lay up for yourself, not treasures in a langi name, but lay up your treasures in the kingdom of heaven, where there will be great reward. Tell me, I tell you, you are ambassadors of Christ. Ambassador. Fasamol ambassador or Sabali Akeriso Suivaya Leta loa o tangata bua mua lava me SMS tu no ba fise taua me a faise me vesi fo ilele ole yeni tu langa fa le tonu dal val au mai lava le tonu ia ambassadors lava sit seni lava o ise mai Bei lava le COVID-19, wala au mai tangata sit seni New Zealand South America, wala au mai o siamani, wala au mai fa wale mole o mato fio atu, ilo mato watu nu o mato sit seni. You know what? It's like that with the kingdom of God. All the first flight. Sit seni o le malole tua. Pe a ho o mai le sitianga pe ona tatou whaamoe ma oli ma kako look forward I mua lava val au mai ambassador sa le tua come home. It's time to come home. Time for the rapture. Le sitianga upa ia le tua so it's a wonderful beautiful thing to be in the kingdom of God and operate. We live in holiness. The world says if you want it, do it. Amen. If you I just do the pleasures of sin. But God says
holiness to me. You are a holy nation. You are my chosen generation, a royal priesthood. Live holy. That's what we do here. Amen. To live, to act, to believe, to speak for the kingdom of heaven. So praise God. Ile whaaolatanga ato o toa o whaia ele tua. If suia inga mamana o whaia ke riso o whatawinai oi maao out of the kingdom of darkness and into the kingdom of his dear son, Jesus. Wai wai le man na yo meu for mo itato ma. Le la wai falongo vangolongo lule. Elena o tupe. Te vai tele o nei mea. Yo o le vafenga ye mo tato ainga. O si foi tangata se o lele ye pe amile kalesi tato mai tato finga meto ai o tu loi ai e o le uso na fana nau tasi tamata si tina se fe ai na ia ai lo le me le fa fisu ya ele le su ke miso mo tato ya le tato va matangata le la ngata to te alo fa yesu fo me yesu le la ngata te fa mai to te alo fa ya cha ma le tu to te le va ai fa fela ngai fa me te va e te lo foi le tu te maltangata o le te va ya tu e te le lo foi ya al me ton wala i fa fisu ya e me le o foi le li mo tato tangata tuai le wa ave se atua o ti tangata tuai a te fa tu ina maltangata fo le ya fo linga le li yesu ke miso mo me wo ya fo mo tato e me le ngata le va a o tato la mona fo o le si me le o tato se te le tupe se ai le mafofa le malolo le mafofa e popole le moi le popole ala popole alu e popole foi mai popole fa solo a toi me pole se file mu au meia e te mau ai ngai tato o le lo lang mo tangata milione ele mo moelele inu le fola o se te fa moe se fa te ai popole mi foi le po depressed fa solo a to o mi la lo ngona le mo manatu sa a sa popole te unga o ia sana. Sana ta vale pe te o la tsesi pe te o mule fa o popole fa sa. Ai a femaneli. Se o meia a fa suia elo mo oi. Otsa. Simba twai. Ike mo le leia. Pe se me pe le se me. Te le popole. E sa unia ele tu le me mo atao. Me la me linga popole tao. E mfanga fuolo wolo se o tao. Ai le mo fa se fa o biso ngolo. I lofa la I me wo mun fol le tu pota yale ya o me ton wa ye te un tato mo ye lo atu te ma ai ngan sa me le su ke wiso te dia la le wo fa lo mo se le na tu pe fu ye te ma ai ngan wo ye le tu ele na le tu pe ile ma fa ina ye lo fa lo fa ta mo so bol o le fa mo ne nge fe le tu fa me o fa lo so fu ma lo ina fa te ma ai ngan no o tua isi tau se futa usanga o timai a oi le te fia o le li me fia o yo fa ya le me ke te mana o yelo lotu fa le fingo fia formula le tu pa me fia lo lotu fa sa o lo file mu sa o lo lotu le tu sa o me ya te fa o popo ma sa ria ntala le nta po no to suma to lo tu se mate yo tu ai mo sa ile malo le tu Famia, ona fa popo mai le me tato. O sa ili me fa popo mai. Ai le sa ili malo le tu. Ni ai, ele o sa ili me ye mo. O mena lo langi nei o tau puti fa so. Tau mo fai na ye fa so le fa paleni me le tu. E ese ale formula me le tu, mai fo ia tu. Tu fo ai mai le ia te. Me o mi la no lulu. E solo ai tu me le tu. A me laula, ia umalo lava umalo. A me le tu. Se e fama solo ia isa. Ale ngali u fata ma o nei tato ono le mativo tato li Yesu Kristo. Le la ia mamlam. Se le na tu pe fu ia. Ate no le mena u to fa awa ia tato o ngal nei le fisu ia inga le tama o inga tato mai mativo le sa ia. E na ia tato lo. Ele fu o laulang e fu me va ia. O tangata e wafana ufuina mai lo atu tama a ingo le Yesu Kristo e foi mele vai aisa lang ol fatu tua ol fatu inga mana le tato te fsuye e mamale la tato fo yala to fo mai ol fatu tua fala ngo lango mele u fa moi ya la me ga yelo fa moi
Ia fa moi me ola. Me tu mau, me fa vau, me yo le langi o me malo le atua. O fa moi fa me. A ngata tato fa moi me lo langa le. O sile le mala ia tato. A o me le langi. O me e tu mau fa vau. Ia loa. E se tau. Le ngata o whanau tātou, o suli tātou, o mea o maia e ale atua ia, o mea fu ia lana whanau. Pe iau tātou, a wha pe o oele ielu whale motu. E o matulo oe, o suli o maa oe, se alu o maa ngofo le whalele. E le sa ufusa si nofo le whalele, ai sa. Na le ai sa ia i le whalele. O mea oe, te langa o mea le atua. O mea ngaia ia uma i tātou. Pe ngai whanangolongo mai whaso tolo. Tina iailu. Si mai yon ka fia ve. Po le mea loko maba ia kui le atua. Se ngā o le atua e maua mai e manu ia mele uma. Pe ngai whanangolongo mai ai. O tātou e fofa pēr. Alu ni mea. Po fea mea whai ai. Ana ia tala nen whamtala e lo ilisia. So si tina fo ilele. Ele wha mauni la. Wa isla mea ia tā ua. Me lua tā ua ia. Ile mele o le a ful fatama o ingaina. Me mua. O lo ustai. Ia ustai upo leto. Langa tato. E vai tu lo wale la wal fa so fu ile le po tele mea. Le ustai lo. Malon lua. Se o le nganga te fai ese mea. Langa mwhain te lese me te fai ai le o sa o lo loto po lo moti le nungo le tu. Le la famtala e tina ia e lo si tina matua le un matua. Ma le se lo fi fa no lo tala ne pe famtala ne famtala foi lai. Ole faia onga sua faia Kenneth Hagen o ia ole founder ole Rhema Bible Training Center International. Ma o maliu nei se tamā lea ai sa ia whamatala ina lana tusina i ta ua obedience in finances e whailana na e whaitaua i le tala lea tala moni lava whamai le tamā lea a awhi whi au i se isi no foanga lea i North Central Texas i te tonu Amerika e iaia si a inga lea o se tina leo maliu lana tane ia e eisi ana whanau i toa lima. Ia e latua lasi tina lea e o ngā lulua i mo meo o cotton fields. Fo i po o no foanga fo i lele e tau ai ia le cotton ia po le vavai. Whasamo ina. Le whai mai ei mo i afu o ofu o tūlanga whapena. E alu ala si fine lea malana whanau e o piki hei nā ia ona le tangata po ilele i tuaia sila tau whale ia tau whaasoa fo i mea ona umaliu le tamale a inga whamaila Hagen a luatu tina lea le misi a stona i sau ai tu il whai toa pasta o lau sifuluai lea malau offering lea ia ona umala ia lea mai I made a few dollars maua ia o tāla ia mai lo ngaluenga ia teimil na masalo po le tasiva fa valu teimi fa kena in 1940s Pamaila ia Hagen tapuni whaitotoa ia aua malini o na loimata lema whaina tau fio na loimata ona o elema whai ona ia tau whaafo i le tupeltina na te iloa e tatau ona ave i lumo le tua wai manuia mai le tua ai olona loto alofa ona olova ai le tau whaasoa o le tama teine matua la stina lea i le lato ekalesia e whapea ua fitu tau sanga o lai grade 1 beivas 4% o lana mawhauwhau e retarded e leo atoa lana mawhauwhau ia temina e leini special classes i lele mo tangata mentally retarded e anu lang tititi lea onga ia ua fulu whātau sanga tititi a lele loa atu sila nei ngoa ia e ta alo ma te leiti aiti ono tau sanga fitu tau sanga until fatu lo fa ya onga vai o mai al teine si lele no foi fale ma tu fale pa mai la Hagen
o si teine matua le tama si tina matua lea. E wha mai, e malia a ono o laia whaina lona mawhauwhau, a whaile lotu, a whia moe, ia, e ta oto I lava ile no fo umi, fo ile le lotu, so umatangata, ta oto te lava moe, le teine, mai isi teimi o lai whaile le lotu, ia, ai maulu solo I lalo o no foa, wha mai la ia, walu nei tau sanga, ai, whaila to revival lisi po, ai te ua vai atu, o mai luma tangata man na o eve Yesu ke riso o lato li whaole te lia whaole tanga ia Yesu. Awe tu, o sawe ma le teini titi lea, le whale tonu na mawhauwhau, to o tuli mai ai I luma tangata, ma muli mai le tatalo lea o le whaole tanga. Wha mai ele I umi se teimi, ai, papa tiso lo le nganga pa ia le teine lea, ma o tau tala mai le ngangana I se ese. Amen. Ia, e wha mai o elisi po e so ai, o te i lātou vai atu o sau, o whaile leio na lava, o whaile leilo na ulu, o sau o matua I pēi lava o le teine, o le leilo na mawhauwhau. Ia, ato toa na mawhauwhau. Ona sa tupu ai male, whamalo longa, instant healing ale etua, I le pō lea, mawai atu, whamai le muli maua Hagen. This is one of the great miracles he's ever witnessed. Ilana ministry, for ilele instant healing from mentally retarded. Au matua I toi le al mawhauwhau le teine. Ia, whamai la ia Hagen, wa alu lola ia lea, wa ese le ministry wanga lue ai, fa evangelia, o walau ile tua. Ai, te lea rei tau sanga, be sulu tupu tau sanga. Tu saulo I le kalesia leo walau atu whaife au, e sau e sosoani I se maliu, se tasi tangata matuana na iloa I le kalesia leo. E sau la, pe sili atu loa I le whailau tusi le kalesia. Wa mai si whanau si tina matua, wa mai si teine lea sa whamalo loe le tuolo na mawhauwhau. Fa mai whailau tusi sau, si tau atu whafo, si whasino atu. O e lo atu I le tūra le o le city. O e vai atu I lunga o whale lale lai, e whale fau alai, e whau mai ai o it's a new development, o le housing unit, o whale lai, whau mai o le company le na, a le teine malon to o lua, o maliu lan to o lua, a o le wa run lava le teine le company. Pa mai o aso sa uma, e sau le lotu, e sau ma mai lana whanau I to o lua, e o mai lana te utusi mo moli mai, lana se fulua I mana taulanga, e support, e linga luenga e kalesia, mai o mea na le watupu teine lea, o maliulan to o lua sa te le lava, le lana tupe sa maua, I le insurance ino maliusan to o lua, a lai amata I le la construction company, lea company le whauwhale, I o maliu watu siana tane, ai ua run lava le teine ia, lana ia company, ma o tala moni nei, e whailoa mai ai, le li malo na lofa atu atoa, ma le sila le li, as we obey him, in our finances, a watu mea lava, ato atoa la tatou, la tatou foa, ima la tatou, au nanga ia te ia, e whaamaoni le tua, whamaila na tala, o te lofa ma o whaamanuia atu, ia te o taumala o tau whanau, se ia o atu lawe le tolu ma le wha, o hanga te pulanga. So God sees the faithfulness. Mai lava I lona tua o mai lava ia te ia, malana whanau, whaamanuia lava le tua. Ma o se mea lea, e se mana ia fo I lava, I just get to you. O le mea lea, I le tina, le teine lea, o lana o ngā tele po se legacy po se mea tele lea na o ina I lana whanau, ia whaile se fuluai, e whaamaoni le tua I li lingi mai, iana, the windows of heaven, it's a tala mai, ma li lingi mai whaamanuianga, ia I tātou, ona whai mai, o wa ai ale teine lea,
e tō angalon tinai awe Amen. ia le tupe a wale ngā luenga le tua. Amen. Mantua foi ole ke nesen nai se fulu ma le iwa e te swalu. Le fe mai ai o le isi mea lea na feta lai le tua ia aper amo fa mai wa watu angelu ole a o fa umatia so toma komora. Ai fa pea le sanoanga fitalinga le tua. O tena tia ele mea lea ia aper amo. For my, I know him. For my, o we loa o ia. He will command his children and his household to live in God's ways, to live in righteousness, to live in justice. For my, o we loa o ia aper amo. Ole ia whaatunuina lana whanau. Ina ia hola ia sa o la latu sabali luma o le lii. Ina ia tonu la latu a mio. Ina ia whaia lea mio tonu ma le whaamasinonga tonu a le tua. E latu te awa mai, latu te o ia lana whanau. And it's true. As parents o mātua o tato ngaluenga le whai. O tato whanau. Ta talo o mai te tonu latu. Talo, pray in the Holy Ghost, pray in the Spirit, pray in tongues. Olo e te talo ma whaau lato, e te talo mo lato lumanai, mo mea le i o mai, mo mea ia o mysteries. Mea lilo ia. Mea lilo e le tua. Secrets, but divine secrets of God. Ina ia whapena, na sau niu ni lato, e sawa vali ai lo lato taimi. Amen. E sele mana ia lo whalongolongo mai a whaaso mea moni e tu wha mai o moni magu mai o mea tato te mani maro le ti aporo o le mana o le tuto te mai mamoi ma le upo le tato moni magu e whailoa tua i le ti aporo ma le fide le ai e moni wha mauni le tato tua lo tato o ono le tato whapea le tato ngā luea nei whapea nea oe pea oi pe le o tupo e ata i ta nene lea e se ele o lilo i le atua le me te whaia. Fa me, e ke fōa i wha lilo. E tau i wha liali mai e le atua. O mea le atua, se o mea e whaia i a tau nuu me lona whingalo. I a manuia le tangata e pele i a teia. Lona whingalo a lea, le manao i a vava ai pe sile mai oi. O tato oi be tato te polonga. Wa ile tala len whamatala ina nei. Ele ngata o le wha maoni o le tina i le upo le atua o rona loto na whaia. Ele o waile tūlanga ma i sa esi ana tama. Ai tani tonu i le atua ea. O umana whaia le atua wha sui e ngā pawana mea. O le tali tono o le tina nei ma le wha tua. A le wata ngia ngā luenga le leine. Le wa o sele lana whana. Aia, ona o le tali tono o le tina o lo soifua le atua. Atono foi. Fa mai o ngalo le mea lea. Fa mai lana tala ia hegen. O te sawe a watu lo sfulu wa i nei le stonai. Nei fa o so ina hao. O te fa o ngā ina. Ai o le tupe le tua. O le tupe pa ia le tua. Our tithes is holy to God. Le tatu se fulu wa i le me pa ia i luma le tua. Malana sila franga. Ai no foi lá le wa fa me pe o me fa polo me ai me abele tu you honor God ale honor le o tu se tu langa ma wo lunga lo fa lo a fa pe te fa lo ma fa lo ngia lo tanga tale tu le ana me o ia mana ia mai foi tato se le man le o le me te va ia tu se tanga e wha manuia mai wha peane. Asa e me wa. Ai leilo, that person honors God. Ele ngata o lona ola e ola aile o langa le nei. A o mea uma wa mai e le tua mo tato. Wha uma leo tato a o ngala ne fia. O upu ia a paulon whaile e ka le se konito. Amta upo i lua, tu se lua, amta upo i wha i pai wha mai. E ma whai fo i e le atua, o na wha whaula i a te oto, o mea alo wha uma. Te lo fina ngalo le atua. Ele manga o vaku ngao nka mai mea ia te oi pongi mea fo lele. Fa mai e ma fai fo i le atua. E alanga le ma fai le atua. O na tatu te le tua. No ia te na te fai mai sente.
e te tua vanolo ia te lo te tonu malo whaatotua. Whamai, ona whaafau ia te o tō o mea alofa lava. Whamai, o loo whaalava ina ia so o mea Ai ese me le lava nei, ona o tatou whaasoa. A tatou whaamaoni le atua. E ia la wala le atua whaalava atua. Ai ese me tula i mai, e whapea o le lole mea la e te pa ia, i pe te tango ia. E ia la wala ia. Whamai, na te whaalava ina ia so o mea E le aise aso e misi. Le aise aso. O so e whaalava e le atua mea i. A whapea o sui o langona o na tūlanga penei. E a mai le atua. Lai tele langona, le leima langona. Whanga e tia lo ia i le atua. E watu e whaalava i me le wale ate o tō. E le ngata le nai whamai. Ina ia te o tō i mea lava. Me e le na o le tupe. Me Me o le tato si o manga ma le tato o langa. Whamai e whaalava o ia o mea ia so E whaafau ia e mawhai o na ia whaia. Wawale nei. O le tato te tonu ma le whaatu tua ia te. Ina ia whamai, ina ia whaulai pe ia te o tō. O ngā luenga le lei E alan tato le whaia ngā luenga le lei. O na lo uti tato whasoa. E alan tato le whai. O na le ise mo ia e tato. E ana le ise me e tato. Tato te le itapi le resource le ale tua. E mawhai e ona whaalava me le tua. Ma whaafhaulai mai a te tato o me le lei umala. O le whina ngalo le tua. Ia le lei mea. Ia manuia mea. Ai le mawhai ona manuia mea. Pe ai le manuia e tato. E alana le manuia e tato. Ona tato te le ulo atu. E mata tia o le whaafsuia. Inga le na whai tato le isu kewisa. Whamai. E ui lava. Na tamao a inga ina o ia. Au whaamativa ina. Ina ia whaapea na whaatamao a inga ina i tato. Ona o lona mativa. Ina ia tato. Mawar soi fuanga le nei. O lo so longa le lei ma manuia mea Ono na alofa mlonanga le mo i tato. Ia mo le nei tuaso. Se whaamanuia te le ale. To awe whane ia manoa. Isi e tato ngā luenga me tato. E kale si o whaafonga mai foi. Ia mpo ai foi nisi mai. O te whaapea te ai. Se le fua manuia o le atu se kale sia. E fua ono le tangata. Ufaso tai atu ia te ia. E leo se ingo se ekalesia po se tapo inga. Au le tangata ua whanau fōwina ma te li tungu i le atua. E matua i tatala le atua manui e umalama. To e whaula i lunga ia te ia. I mea i aso o mea ono lea. Ono le whina ngalo le atua i le lei mea tātou te whi. Whamanu e tele le atua ia te oe. I le nei tuaso. Ia ua fo matina ia me se fo le tatou team o lo so soni mai i le whaatinoina o le wha moe. Ia meni ia o onga e le ngata wana se upu maria i sau whaangolongo po sau whaafonga. Ia veo se lui tau ia te tatou. Tatou te wawai e mo le aso a tai au. Ona ele o mea o lo tatou waia. A le si o manga o le o waia o lo ia le tatou atua. O ia e ana mea o malapa. Ia le atua lo lava vi inga nei se i o le whaavau lava. Amene ma amene. Whamanuia le atua ia te. Ono swapelo Yesu Keriso.